Assalamu alaikum YouTube görücüler, at sүйүүчүлөр. Өспүрүм сатууга чыкты. Бастырчы жаска 2 жаш чыгат тугандар. Азыр 1,5 жашта экен. Абакандан келген кулун кезинде. Сору жактарын карагыла, соорулары квадрат экен жаныбар. Тору кашка экен. Ай жаныбар. Ойноктойт экен да. Жаныбар белдүү жылкы экен. Başın karagıla. Toxtat, toxtat. Maşallah tuğanlar. Göstereyim, toluk görünüş. Mingi olduğu canış. Mingiye üretildik he. Bir kaytarar he. Etyat bolu he. Toxtat şu dişini açıp görelim. Dişini açıp koyucu. Dişini görgülü. Omurgalarına görsötüp koyun butları. Butlar taza, şişleri yok bu boğaları. Den soluğuna жооп bu canış. Жооп. Mingi kılış керек eкен, bunu үйрөтүш керек eкен уже. Canlar maşallah. Жақсы жылқы екен туғандар. Таза аламан улақтың атолы отырғандай. Дарек Аксы районунда, Кербен шаары, Аксы району. Жаке, базы канча жаныш? Bazı 250. Кем болобу? Yani Boyu kança var? 160. 1,60. Uru enge çığa 1,60. Zaten. Bastırcandı dağı. Tuğanlar, bırak çoğun eкен canıvar. Sen boyun kança çığa canış özünün boyun? 182 de. 1,82 eкен. Canıvar. Öyle. Таза аламан улақтың аты болот экен да туғандар. Мындай белдүү жылкы экен. Токточу şu башында бир көрсөтүп кой. Кабак кашындагы көрсүн элдер. Кашказын карагыла. Башында эти ас жылкыдан экен да. Мына туғандар, баз айтылды, дареги айтылды. Болушунча маалыматын бердик. Кимге жаккан болсо, жаныштын номерлерин калтырып кетебиз. Номерлерине байланышка чыгып, сүйлөшүп. Kemi var mı canış ошону да бир айтып кой. Kemi бар деп атат, сүйлөшөбүз деп. Номерлерине чалып көрөзүңөр тугандар. Жанына келип да бир көрсөңөр, жакшы нерсе экен. Таза аламан улактын аты боло турган түрү бар экен жаныбар.